بله ایروسی آداره روژا جیهان آستنگدارایم به وی بونه جستودیا ترته کردیجی مجی خواست ام وی روژه ببیر بخون هر بیت نه روژه کتوی اول بیرام بین هر بیت و هر تم ام هیجوان هبن هر تم ام لگوری پیدوی وان درفت خواهم آلی کاریا وان بکن و هر روز بیرام دبن مجی جموشه مباگر دورین چالش چلوی در استودیا ما بدنگ خوی خوش پیانوی استودیا ما او دنگ اولاندا ایرو مگوت روژا آستنگدارا جیهانه به بونه استودیا مجی میوانی منی جهف هیجاتر و جهاتی هنا امی به هفدور وی روزی ببیر بخن استودیو امیل سر درفت و باقبل نسر فرصت وام باقبل نسر هم آستنگدارن لجیان جواره نبویا آستنگ چاوا بسر کتنه چاوا دمسلک خود به آلیکاری خو به موزیک خو امی یک بیک لسر وان باقبل می بحثا وام بکن هلبت ما قلت بين نروجك تبي هالروجة والبيرة ما بين جبر بيجي أو مالين كود مالي وان ده أستنقداري وان هنا دبيك زحمتي واهبن أم وك دردور أخو أم هجوان هبن أم وك أم بيجن ناسي أخو خزمي أخو جيراني أخو أم تقاس هجواهبن أو قاسي وباش بي جبر بي ما قلت بوني عفي روجي حتاج دستي موري أم هج دردور أخو هبن هج حقي واهبن هج آلي كاري واهبن دمالي خود الاستكاكان لكولانا أم بيجن آلي شارداري أم بيج آلي كمالي أم وحتاج دستي وان وري تشتي كودرفتي كودكن هلبت دولت عامه به هر عالی کاریا واندکه لجم وایه به بونه مگوت استودیو انترنت کردی ایرو امشی به روزه جارکتی به بیر بخنس خیراتنه که بدم میوانی خو ایرو به موزیک خو پروین سرال با مبیت بخیراتی سپاسکم مجبور خانم الله سپاسکم پروین اسماعیل حق پارماکسز و برکین گرلر و دیس اوجیلی gelme بن ونجی بخیراتن ملی موزیک خو استودیو ما رنگین تر بکن هلبت و میوانی میگله کی شف هجاتر هنه او بله مگوت آستنگ دارن لی بله جیان جوار نه بویا آستنگ چا چیرو که ابسر کتنه می بحث آم بکن احمد نور سوی هم ماموسته هم جی دنگ بیجی دبیجی بخیراتی سر چاواتی ماموسته الله خیری داوی خودش ترسیم ون چانه باشین سپاسکم امجی سپاسکن مالا آوا و امی باگر دیوریم çalıştı باگر جمره موزیک که خوش لیخست او ایدی گلکی نافدار جو هر کسی ناست که باگر تبخیراتی خیراتیم سپاستكم مالتا آوا می هلبت باخ من السر خباتي كودتكي وهر وها مي مهمت çalıştı باوي باگر تبخيراتي سر چاواتاتي جوی راضی به سرچاوی و نیشی مالا و جبوی وقفاندنا TRT کردی جبو خبات کاری و مالبات TRT کردی توارا سپاسی خوی هری مزن دشینا امجي قالك سباسكن ايرو يعني براستي دبيكو بير زحمت بيري ويتيا كون هاتن حتى بنغانه انقره هر يكي ونج باجاركي جدا هاتنه ام قالك سباسكن كو في درفتي ودامه ايرو ام كارن باگر گهداري بكن يعني ونجي باوي استنگ داركينه استخوازم ايرو ما قلت يا دبي نروجه كي هلبت هر تمام او البيرامه بن امالي كاريا وام بكن يعني ونچي هيستكن ايرو انتخوازن چي بيجن دست بك استخوازم ام بي دست بك ولی چا بیجم yani malbat astenga bari dilevan bari piştevan zedettire yani o sabejim me pırtışt kot yani hatta ne yürüyem hatın me pırtışt kot o küçüktiya xo bager küçüktiya xo hatta ne iro tabi sadece boy bagerna boy tev asteng dari tevara evan grane yani bari van grane o em hızdıkın yani asteng tibral berwan çeyne be yani hani civanra çı lazım be işte pervedeyi be işte hinkirin be gıştık biral berwan be yani ev sabeyci يعني استنجن لي ام استنجي وان كيم بكن البروان حتى دستمر جيانا وا حسام بكن بله بله سباسكم ما مست احمد نور سويز بردوام بكم ما مست تجي بخيراتي يعني ت ارم استنجدار از ناخذ مصابجم لي ابجي راستيه كجيانه وتنها ما مستيجي ت ما مستي استيزارو كاستنجداري نفس ما مست اخير هذا لسه اناضوليه ده خبتم لسه اناضولي بله يعني ام بيجن اف استنجي جوره نبوا استنج ون بسركت نوا ايرو ون بنا معلم ون بنا ماموسته ون زاروكا هندكن هنا كيز خوازم من بحث تشيروكا خب بله از پیشی تمام استنگدارا سلام و حرمت خوش تمام استنگدارا و تمام مالبات استنگدارا را دشینم بله استنگداری بدقه و میاد چشیدیه یک جی اوه کد وجود مروا دا
kemasiki hebe jwera ev astengdariye yaba diyemin jî ev astengdariya ku çevre didi ser astengdara yani astengdar bir astengdar divin em li karşı ve astengdariya ku çevre didi ser astengdara em li karşı bir astengdariyine Yani ya her giran eve nefsa ya evet derdoriye. ya eva giran eva grink astengdariya grink eva giran eve ev astengdari çevreye ev astengdari vesayete ev astengdari kaldırım ve ev astengdari carneheye malbate Beli îro malbata bawer dilê gudarî yani bibînî bawer bi saya malbata xwe îro li piyanoyê dixê û tiştekî pir acayip tiştekî pir xweş tiştekî weka ku di dünyayê da navê xwe bide nîşandin Bide ew nas qasdî kirin. dixê ev ya hane belê li ser çîroka me li ser jîna me jî Bele em baxın tabii tişten tekniki pekten carna elbet ciber ku her tişte di buye teknoloji muhabin carna tişten tekniki pekten ev çareser bikin ma mustemdikarin berdevam bikin em lo guhdari bikin. Belê. Ez mamoste ziman û edebiyata Türkî me li Diyarbekir dixebitim. Belê bi rastî di dibistana xwe da hevalê min ev idareciyê min tev jî insanê pir bi rûmetin silav hürmetê xwe ji wan re dişînim pir insanê bi rûmetin yalnız ji sala 2010 vir da bi rastî îstihdama engelliya îstihdama astengdara pir bû navavan îstihdaman Ma muste denge derheneremit keve weşanez bawarım baki bek piçeki baldar be baştı be piçeki bala meyvane min piçeki şaştı be jiber kusurene meyzenin yani önce kusurene meyzenin bu borun rica etkim bala me dikşînî cana bala insana dikşine öyle jiber ve jibun bu borun jur hayavir me ve aniye em dixwazin tişte benin zaman baki bekşi bawart kim ev ali kariye medike em spas dikin jere ancak car cara tiştemin sa tekniki pekten gam nakem beş. Belê. Yani di jiyana me da ji sala 2010 vir da gelek îstihdama engelliya hata çêkirin min got ez ji sala 2010 da bi EKPSS ez atama hat çêkirin ji wê salê vir da jî ez dixebitim heta îro jî yani em bêjin piskîrekî pir mezin min nediye lê dîsa jî piskêrekî me hene di aliyê perwerderiyê da aliyê eğitimê da hinek piskêrek hene yani ortama eğitimê da em bêjin hinekî ev aletê teknolojî li gorî astengdarê ku çavê xwe astengdarin li gorî wan hinek aletê teknolojî di eğîtima me da hebûna wê daha pir baş bûye. Rast e. Derfet çiqas zêde bin ew qasî jî wê baştir bibin. Belê. Başım ama helbet emeği berdevam bikin. Ez hinek dixwazim berê xwe bidime Bager. Bager hoş geldin tekrar. Bager bugün bize ne söylemek istersin? Seni burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz tabii ki. Ama bu güzel yeteneğini bütün dünyaya tanıtmak adına birçok kişiyle de beraber çalıştın. Bunlardan biri Fazla Say, bunlardan biri Haluk Levent. Ne hissediyorsun? Ne anlatmak istersin bize? Yani evet aslında yani kanıtlamaya çalışıyoruz yani elimizden geldiği kadar ama bir insanın da yani kanıtlama seviyesi var. Ondan sonra biraz başka yerlerden de yardım alması lazım kanıtlaması için. Fakat bu yardım ne kadar da beklesek bile gelmiyor. Yani gelmediği zaman da ne kadar kanıt getirsen de getir. Hani dünyada tanınmak için bence biraz da yardıma ihtiyaç var. Tabii ki yardım yani bu her anlamdaki yardım eğitim anlamında belki maddi anlamda belki manevi anlamda birçok yardım gerekiyor ama Bager deyince artık insanlar bir biliyor sen olduğunu buna eminiz yani. Bager ismini duyan herkes ne kadar güzel piyano çaldığının farkında. Evet o da doğru ama yani şunu demek isterim ben de buraya gelmekten ben de çok mutluluk duydum. Yani ben de çok mutlu oldum. Burada çalmaktan, bu stüdyoya gelmekten ben de çok mutlu oldum. Yani Evet. herkes farkında ama yine de iyi bir eğitime ihtiyaç var.
Çok teşekkür ederiz. Elbet bunları konuşacağız. Bir babanla biraz senin hikayeni dinlemek isteriz. Tekrar seninle konuşuruz. Ve Mehmet Bek ez usa bipirsim un çava bir yetenek, kabiliyet, bager ve femkir ve çavaş balayı bir keve server yani jipi çukatiyayı ve çava dest bekir. Bager vakti ku dayık bu sala 2012 دمه نیو و سمیه خدا زاروک لبرچه خود دگریا من نزام بو جوی تانسیون یعنی اوی پیش روزه دن نبینه یعنی اوسا بیجم یا باگر اوسا برچه خود دگریا و مجی نزام بو پیرا روز کی اوسا گریا تلفنم دا سترانه کلید خست اجی بوی لحظه است چون مگوز باگر hani aş bıkım. Ve telefona usa da ber seriyu ay çüm çeki xod der bıkım. O esatım bager yani nagri usa sekiniye. Yani bir strane edi sekiniye. Sekiniye ama evça mı nizam bu yani. O esatım sekiniye zaruk berçabe xub saata digriya evçma sekiniye oha dengi usa kerbiye. O mugo gelo ev ber strane usa biye usa fikrim. ومن سا من وصا فكري ملين هير باجر ديسا او بو ستران ساكني باجر غريا سا غريا ومن سا ستران قد كر دنجوي وملين هير باجر ديسا جي شيف ستران وكر ديسا ساكني او وصا مغو بخدي او تشتكت هي الجياوي علاقاوي الموسيقى هي بيرا هات 4 ساليه خو tabi hatta euro yani müzikte çi alet hebu amur hebu me hani listoki yani o sabeci me hani da cemiye uji sab guhe khubsa ev bu zerm bu o 4 saliye xuda limuşe eveki ve bu ciye müzik evi ev sabecim me bir deri mamoste kime hebu caner mamoste malawi avabe ev zaf alaqada bager o roki gole go evi zaruki guhe xuda jirad bejin absolut yani de nota çin nota he kare ber guhe xu lebxe dengi her çti kare ber guhe xu derxan otiwi mugo tşekusad be goaz mamoste xura dişini mamoste xura şandın üniversite zangah işte evi goten mamosti got evi zaruki gerçek guhe xuda eve absolut diye وروي دا امسام اوا مو باجر وصا دسبيكر اما هو ريد حتى نيرو يعني ام بيجن چند سال بو دما جار عول اديت شو سر بيانو و دست بلي قسم 4 سال يا خدا 4 سال 4 سال يا خدا وصا اوكر o 6 سال ya خدا zaten yani kijan stran hebe kijan ام بيجن كلام hebe oha gudarit ki o çel piyanoyu da ledxe. Yani beri ku perverdeyke baş bistine eğitmeke baş bistine dema guhdari jidike ledxe yani. Eri aynı usane le yalnız anha yali perverde yani tiştek kusa zeletine emli muşe ne yani pek fazla normal zar yok oha dıç mektebe bile bariyeve kemasyon heydi perverdeyi da bager daha zede heye. Acayem anha peviye kene le eva meheye gumana meheye em sadece memleketna emi dünyayı webin xudi beri usa evet gumanek mehiye. İnşallah em bejin hevi daha fazla ma evet çima yani bager Türkiye temsiline geçmal de derve valetlen bejin de peş bir kanda yarışmayan da em navi bager ne bilsin evej bu metişteke baş bir az fazla de bahs kirbiya da goxte jar aul bala freswar bu çi hiskir. Ne git bahsa çiro kep kejmere. Ev çağ 6 sali bu İzmir Gazi Emir لوی دری گازی مکرن وقت دان me o emji çun ve deri jiyana xda teze car ki us evid balafre sarbe em balafre sarbun peşi bun o balafır vakti hezda evi bifre bager bişdina denge kusal bager derket yani ejo hazıvrim bager nehir mi go gelot çek bu ki دوی ده هبون مروف تف زفرین لباگر نهرین تشتکی بو ویزار که هنی وسا کیف واقعات و مودید وای به کیفات دکنه وسا شاد به یعنی این وسا تسیک وسا Yani keyf hoş bu ne olsa evci cara avlu bala frede masuar bu ev keyf hoşi ay derket bejin ne olsa iyi başı az be mamoste mere berdevam bikim Ahmet hocam mektebin bejin derfete ve çawane dema und için pole ilgiya bala xwendekari ve çawaye
Yani dema dibîrin mamosteyekî belkî astengdar dest pêke de ça tepkiye çawa didin. İbrasti peşi da zamanı yani peşin da meru kuteri poli meru kuteri mektebek embeşi teze yani bavariya wan bala zaruka pariki işmera tuhafti çünkü hayata xuda belki dijina xuda به ماموستکی آستنگ را نکتون درسی ماموستکی آستنگ را حیاتمان جینوان در باس نبودی اما پشتیوی کد انسان آستنگ تا yetenek hevi و امویشن انسان آستنگ تا هنر hevi پشتیوی هدی وقتا مرو هفتون ناست که daha خوشتی بی Benim. ana divistana kustida dixebitim belê öğrencime yani xwendevanê me em vîjin ez herim dersa wan evanê hanê temamî wî em vîjin insanê pir başin naxîr yani gorî akademîkê hinkî wî düşükin hinkî wî başin aynen li gorî em vîjin balkışa işte astenga jî henekî wan baş lêdin yerin. Hinek jî hene hindikî baş lêdin yerin. Yalnız bi teybetî em ji temamê xwendevanê xwe razî ne. İnşallah ew jê jî me razî bin. Ez bawerim min mamosteyekî başin hem jî mamosteyê jiyanê hem jî mamosteyê dersê ez bêjim ez bawerim xwendekarê we kêfxweşin dewrayê dî ji me re gelek peyam jî şandine ez nimera me îro bi bîr bixim 0506 657 53 62 bi vê nimrê dikarin ji me re binivîsin îro roja astengdarayê a cîhanê ye di vî warî de tiştekî ku min bixwazin bêjin em helbet dikarin li serê biaxivin em bi muzîkekê berdewam bikin bila Pervîn ji me re muzîkekê bêje îro roja wa ye em roja wa xweş derbas bikin İnşallah Pervin careke dîtib xêratî em ji te straneke guhdarî kin. Kerem kin. Kicimin bir xevna şeva Ki kuşkenil serleva Kicimin bir xevna şeva Ki kuşkenil serleva Ki rojame birava Hoy zamano Hoy zamano Hoy zamano Hoy Ki rojame birava Hoy zamano Hoy zamano Hoy zamano Hoy Ez civandım tesbir kerim Jivedini tecbir kerim Ez civandım tesbir kerim Jivedini tecbir kerim Hem bir nejur hem jekirin Oy zamano Oy zamano Oy zamano Oy Hem bir nejur hem jekirin Oy zamano Oy zamano Oy zamano
خودك خودی لخرابه زمانی کی بخبل و خابان خودك خودی لخرابه مدکنا ولونابه هوی زمانو هوی زمانو هوی زمانو هوی مدکنا ولونابه هوی زمانو هوی زمانو هوی زمانو هوی زمانی کی بخوب و فنا مدکو جدی صدکنا زمانی کی بخوب و فنا مدکو جدی صدکنا دب مایا وک من هانا هوی زمانو هوی زمانو هوی زمانو هوی دب مایا وک من هانا هوی زمانو هوی زمانو هوی زمانو هوی هر لدنه به تنبرین زمانی به تمانی تبیرانی نمانی بیرامه نوسم بیشتم سپاس کن مالاتا آوا به از به ممت بکر بردوام بکم ام دخوازن بحثا باگر بکن کنسر آوی آول کنگ بو چاوال کودری دام بجن چاوا باگر اوقات هات ناس کرد باگر وقتی که وسط دست پیانوی کرد نواشش مهدا و کیجان سترام به کلام به و işte برهمی کلاسیک وانا دست بکر ماموسی وش خواست گفت یعنی برا پیچی تهیم به یعنی اما ما بالا خدای باگر برهمی کلاسیکی جی لیدخه و چند هشت برهم گداری کر و پیانوی دا لیدا روکی گو از حس کم وسا کنسر بدم حوالی خو و میگی گو کانال کی داری به وها دیکی وسا به کبرا زارو کیف وام به کیف خوش ببن وسال نزیمه دبستانه که بو حوال اکمل وی داری بگو بخوده گو زار دبستانی دا حز کن yani تشک وها به yani کنسر پیانوی به مجوسا هر تشت هلدا پیانو اخواجی هلدا وام چون و دبستانه نزی دبستانه ملوی داری کنسری باگر کنسر خاله دا و زارو جهاتن و اوک باگر هبو حس که به فاز سایرا ناسیتی داینه وسا ناس بکه دخوازاوی خیالاوی نوسا بله لوی داری دی ساجی yani خیالاوی هاتن سری و فاز سایبی کنسر اوی گداری کربو سا تماس yani وستر مدیا جواکی و پار وکر جور دیت بونمسا بله سر مدیا راسته و فاز سایجی تماشا کربو گداری کربو و پرجی کیفاوی هات بوسا کیف خوش بو حتی وسا پار وکر گوت از yani وسا نادر از دگریم او وان دماداج یک ویای باگره تا Doğu Anadolu'ya loy deri zaru ki ha derketiye konser o eva piyanoy o verhemi klasiki sa kefavi hat o evijib Aliye Çağdaş Eğitim Vakfı'ya evavan Ali Kariyavan bager şu İstanbul'e cem fazla say bu derici usan naskırın evde alur şunda bager medyayı da ser velat ser nava Türkiye'de hat naskırını. او بخو بستوی بخو هنه بستوی هی چند بستوی هنه آنها 4-5-6 بستوی بستیجی yani از ها بیجیم hani zaruti usaliyet xamsan beste usan ne yani az hinge bu bagera çum hatun sa qaderam haku bu yek emu bager emijartı diyali müzik da az ha bejim bu spor yani o sabi onji edi tam je fem vak menajer eviyem bejim beli yani men projerat bejim bestevi vaki Beethoven
yani evi tameli hildim. 4-5 6 hev besti ve heye besti خوشن yani usta. ادی او بخوجی بستیان چه چه دیگه دیگه راست. امجی باگر بپرسین که de konsere koyu avulda çi his giriye. Bager ilk konserini köyde vermişsin arkadaşlarına. Ne hissettin ilk konserini verdikten sonra? Aslında ilk konserimi verdikten sonra böyle yani tuhaf hissetmiştim. Yani o zamanlar bir de hani yani piyano o zaman ilkel çalıyordum yani öyle diyeyim ben size. Daha profesyonel değildi. Evet yani daha böyle amatörce çalıyordum. Yine o zamanlar hani biraz garip hissetmiştim böyle tam mutluluk desem diyemiyorum. Orada bir garip hissettim. Arkadaşlarının tepkisi nasıl oldu sana karşı? Yani onun tepkisi tam göremedim ama Seviyorlar mıydı, sevindiler mi mesela? sevinmişlerdi öyle gördüm ben. En son yani şimdi ben o zamanlar bir de çok böyle müzik hani dedim ya bu müzik nasıl oluyor ya bu müzik nasıl yapılıyor nasıl şey yapılıyor onların peşindeydim ben o zaman bugüne kadar hani o zamanlar ilkel dedim ya işte o zaman biraz daha düşük çaldığım için hani düşük şeyler çaldığım için onların peşinden gidiyordum yani biraz tuhaf hissetmiştim orada da. Güzel bir duygu. Peki ilk böyle hayalin Fazıl Say'la tanışmakmış ya. Evet. Ne hissettin? Yani Fazıl Say'la yan yana geldiğinde evet hayalim gerçekleşti dedin mi? Evet içimden aslında öyle de dedim aslında yani biraz böyle mutluluk duydum. Yani böyle gittiğimizde gerçekten aynı benim duyduğum gibi bir piyano sesi vardı. Ya ben küçüklüğümden Ne söyledi sana Fazıl Say? Geleceğin Fazıl Say diyebilir miyiz? Ya da geleceğin iyi bir piyanisti diyebilir miyiz? Yani aslında Fazıl Say öyle bir şey demedi aslında ben duyduğum kadarıyla. Tabii bilmiyorum ne konuştu tam ne oldu nasıl bir muhabbet geçti orada. Ama ya anlattı ben biraz öyle konuştuk sonra işte orada sordum bu piyanonun bu kısmı ne bu kısmı ne? O şekilde hani, sordum yani böyle bir. Sen Haluk Levent'te de sahneye çıktın değil mi? Evet. Onunla da çıktın. İstanbul'da evet. Yani hani diyorsun ya daha çok tanınmak istiyorum. Yavaş yavaş adım adım aslında artık bütün Türkiye seni tanıyor. Evet, çok güzel. Yani bunu bize anlattığın için teşekkür ederiz. Çirokavi ku cara mesela şu bajari ki mezin İstanbul'e embejin bir wan bestekaran re ve piyanistan rahat bal hevdu. Yani çirokak çabu ve çağ dest bekirustan beş. Ev Fazıl Say konser avli usta çebu o pey Fazıl Say'ra Haluk Levent yani ev çiçek hoş bu yani çuna ve deri çok insan da xevnek tabe usta çünkü ev zaruki ser müziğe o da müzikjeni mezin o bager bu an rad çenası tayne wana nastke لسر medya ser malpera bageran bejn ve deri merat ketin diyaloğu o peyraji çiroka uyusa despet kir o emji çume derim got ya usa çad hem xevnek tabın yani pır baş yani jibon malbat ejit işteke başına sen karim bejin yani unji pe keyf hoş bun dibe ku ere kuriyo astengdar ele vay edi yeki ne astengdar betir dikaret işten baş bike hoş bikenem sa yani evce azma insana nişandı dez bağırım raste yani az pek haznakim bu mijareda bağfım yani malbata bager hem dayka hem ez باور که باپیراوی به o apevan ve malbat kişkiyani ekun naz dikkin ekun naz nakın hamu kes yani mijarida hem fikirin o emji me jiyana me gişkil ser bagere ez normal dirokvanım o van mijaradacı çi bagera lazım be ça bage peşaviye ça ve be ça peş keve van noktada gerek çehbe em ev bagera böyle real vetkin yani o sabit. İmmalava avam yani xwedej ve razı bir brasti helbet herkes dixwazi ali karib keli herkes ew qasî belki sabra watune be belki idara watune be ji biyarî ve jî ve ali karî kiriye ve sebir kiriye yani dev bavîtî ji xwe tişteke din hele yani ev jî tişteke bi min mezin ew sebir kirin ew pere
çi bixwazi bimeşe ew rêvîtî jî giring e ne wisa rast em ji bo we jî carekî spas dikin belê Ahmed Hoca tu jî li muzîkê dixê tu dengbêjiyê jî dibêje yani em bêjin wek hengî dest bi muzîkê kir dengbêjiya we ez bawerim xweş e em ê ji we jî parçeyekî guhdarî bikin lê ez dixwazim çîroka we ku we dest bi muzîkê kiriye em ji we jî guhdarî bikin بله şimdi با insanı veka baver meru bahsa müzik bir ayıbe. Yani bir Türkiye division çit ve division boynuz kulağa geçti. bager êdî binavu denge insanı baver em nikan bahsa müziği bikin. Yalnız ezi yani min bu amatör bir şekilde ki amatörü min şu rasasın ki az ne çum kurs mursaki yani hûn bixweyin bûn az ne çum diki müzik ve de müzik de idealek mi tineye yalnız az bu keyfi bu hoşya müzikera teklidim dengbêjî berê wexta ku ez zarok bûm heyata me bi bandê rahmetî Şakiro bi bandê rahmetî Zahir bandê rahmetî Hüseyin û bandê Zahiro ku saxe zêra sila bi hurmetê xwe dişînim bandê wan derbas bû ana jî ez li gorî çapa xwe dibêjim ne dengbêjim mamoste me li gorî çapa xwe dibêjim wexta piştî ku qasî ka ji dengbêjî hez dikim ber wê yekî ez dibêjim lê belê li ser dengbêjiyê jî xebatê me jî hene ez li ser dengbêjiyê weka em bêjin peyvê dengbêja ez derbasî deşifreyê ser yaziyê dikim ser nivîsê dikim xebatê min wiha hene li ser medya civakî jî arşîvê dengbêja parwer dikim xebatê min wîsa jî çi dibin yani bala we jî ji vî alî ve ser dengbêjiyê heye ev tişteke baş e yani çanda me kültüra me em bêjin ez mamostê edebiyatê me ji ber vê yekî jî pir bala me dikişînî dengbêj ji ber vê yekî jî el serê lêkolîna tabii edebiyat û dengbêjî jî di nav hev de yani demam lê dinêrin her du bi hev ve girêdayîne ne wisa belê ji ber vê yekê bala we bêtir kişandiye û ez bawerim guhê we jî yani wek em bêjin bawer notaya baş nas dike Xwedê Teala erê astengiyekê dideyekî lê ji aliyekî ve jî qabiliyetekê dide ya we jî bi vî wariya we her duan jî aliyê muzîkê de derketiye pêş rast e yani şimdi kabiliyet her insan kabiliyeti her insanî heye lazım e ku bi teybetî insanê ku asteng bin malbata wan li bawan vê malbata wan bi desteka xwe bi alîkariya xwe li bawan vê ez babê bawer jî gerçekten bi rastî ez pir spas dikim yani yekî asteng olarak ez pir wî spas dikim keda wî sax bê xwedê jî razî vê em dibêjin bawerîm ku ev babê bawer xewata wî keda wî ji temamê malbatê astenga re bibe örnek İnşallah em bêjin hûn jî di malbatekê de mezmûne yani malbata we çabû derdora we çabû ji were derfetên çawa vekirin îro hûn bûne mamoste yani ev tişteke pir baş e ji ber wê dixwazim hinek jî hûn behsa wî alî bikin astengiyên çawa derketin pêşiya we divê rêvîtiyê de yani ez weka ku ez ji dayîk bûm ez asteng olarak ji dayîk bûm malbata min li navçeya Diyarbekir navçeya Kulpê li gundekî em me jiyana xwe berdewam dikir aila min yani bavê min em bêjin xwendina wî tune bû yalnız bi rastî qasî ku dikaribû alîkariya me kir ez şûm işte mekteba astenga li Antabê min mekteba astenga li Antabê xwend min mekteba lîseyê jî li Antabê xwend zanîngeh min li Erzurumê li zanîngeha Atatürk xwend divê demê de bi rastî destek û alîkariya malbata min tümî li cem bû tümî li ban bû tümî li bi desteka xwe bi alîkariya xwe alîkariya me dikirin ev kas yani
يعني malbat her temli bawa bu em bejin dema wa duxan mesela un despeke de gota çün mekteba astengdaran dubre un çüne zanınge em bejin piştiya astengdaran mektebeke normale hevali normal em bejin hene ekune astengdara zu sabejim yani bila şaşine fem kirin ligor ve em bejin çava bu şerte ve çava bu sıkıntı jwer derdi ketin derne diketin براستی زوری پر هیه یعنی ام پر مزوری کشاند لی انسانی که زوری بکشینه جیرا دوی وکا چاباکی یعنی ام بی چابالامیشت بون ام بیشن ام daha مدگو مجبورن ام بی ایشی هانی بکن نها ام انسانی استنگ مجبورن yani xwendinê alî musîkiyê dikîşan alî da qabiliyeta me û hunera me hevê em mecburin ku duya alî da em werne cîkî yani em mecburin çünkü em dikarin alîkî din hayata xwe berdewam bikin. Raste. Yani ji ber ku ji xwe astengiyek heye divê em jiyana we hêsantir bikin hûn jî divê li ser piya bisekinin nefse yani hemberî jiyanê li qarşê jiyanê bêhtir bikarbin li ser bisekinin. Belê. بله از گرک سپاس کم از بچند پیام بردوام بکم هلبت ایرو گرک پیامی پشتگیری هاتنه جبو میوانی من سپاس کم جبو همیان ج آلمانیای آراس بکشاندیه جبو باور به تایبتی دبیجه گلکی باش لیدخه ام گلکی سر بلندن کو انسان کی وسا او قاس خوش لپیانو یتخه ام سپاس کن مالاتا و آراس بک ام جی سپاس کن جبو جغینی و دیسه ج Fransa'ya jmere hatne dibêje ji bo Mehmet Çalışçı û Bager Çalışçı û her wiha ji bo Ahmet Nursoy em gelek spas kin Xwedê jiyana wa her tim hêsan bike gotiye Muhammed Abdulfetah em jî spas dikin mala we hemiyan ava ji rihayê Mehmet Tunca jmere nivîsandiye roj baş xwişkê gotiye bi vê rojê em careke diya sengdarê xwe bi bîr dixin gotiye divê her tim li bîra me bin rast e ne rojeke divê her tim helbet li bîra me bin lê carna em wan ji bîr dikin em بونایا و روزی انشالله جاره که دیوا بینم بیرا وان کسی کج بیر کرینه جقونیای احمد شیخوج مرنویساندیه مرحبا بجم همه اندام استنگیه نه استنگداریه نه ام همه دهمان کشتیه دنه جبر و دویم نه خودی در کبن خودی صحبت او خوشتر بکه ولات راست گوتیه دویم خودی لهبدو در کبن لورا انجق ام آلیکاریه هبدو بکن جبر و که جو انسان کو جار جارا دبی کو جبیر بکن دبی کو بزانی یا da nezani ve ke bikin eko alikari astengdara na ke yanji vaki ke masi jwan dibinin inşallah bisaya ve rojem bibinin çava insanın astengdar dikarin tişten serkefti u başçı bikin ve keji bibinin bejin az gerek spas dikim helbet peyame ve jar jar dise az beri xobed mede me berdavam bikin ve zib Mehmet begre jarek diyem berdavam bikin de bahsa bejin qabiliyeta باور کر ام بجن چند سال یده و افیم تگوت یا 3 سال یده هجیم افیم کرلی tam edip avay ki vak malbatı ez bejim kuvagot ediyem vi kur ki bişinin kurseke müzike ve çava dest bekir ve çava bir yarda. Ya semehi bager semehi bu me evkir yani zanı bu artık alakavi müzike li 4 saliya xuda artık em geriyan yani li kederi gelo garbe kursa müzike bibine و 4 سالیه خو شوندا موشه و بوجیکی و بو 5 سال 5 da o çok kursi zaten kuvvetli daha ne çok kursi diyali müzik da diyali piyanoyu da eva bir hebu pari hani habera bir hebu koldum min programı ki telefona xuda evkir indirmişkir olve deri bager اوی پروگرامی دا نوتا عولی لوی دریل ناسکر یعنی لسر پیانوی حتی جانا کو حوال لید خست o telefonu iyice kırat kır çünkü sonra denk iştikli naf ev diket kefavit hat o beşi diye dikeniya o kefavit hat çen telefona yusa kırat kır ad 5 saliye kuda şu kursi şu kursi o bu da kursi şundacı artık mezanı bu bager artık li ser rekiye yani. Yani ve çava film kır ku piyanoya em bejin ne tambure ne tiştekedine ne defe belki yani tamam notaya nastık eli amura müzik ve çava hil bijar çava piyano bir yer. Evci em çun kursi ezaruya desivan küçük paraya bir kavate yani o sabecim.
و مامۆسته گو ئەم تەمبورێکی باشکەنا ئەمورێک باشکەنا sadece ek وها قلاڤە ببرا پیانۆ daha baş dibe o kêfa bager jî li wî hat yani li piyanoyê hat çünkü belê sa deng zêd çend dengê di piyanoya da derkeve her destê xwe jî dikare ew bike bi xeftîne ajûyekî mamosteyek wisa got em jî gotina wî kir em bi ser piyanoyê ve bu yawayî em bêjin piyano hilbijart ê baş e Ahmet Xweca em deng bêjiya te ne guhdarî bikin me ew qas pesnê te da bê ku em guhdarî bikin nabê waya amûra te jî destê te de ji me re hinekî deng bêjiyekê bêje em lê guhdar kin mala babê ya jî belê ez ê ji herema Adîyamanê hevekî bêjim diyarî temamê astengdara و تمام malbata astengdara ve taybetî jî hevalekî min jî helbesta pir hez dikir yanî bi xwe bi Tirkî bi Kurdî nizanî yalnız wexta min pê helbesta jê re digot hevalekî min astengdar e pir pê xemgîn dibû û pir pê digiriya ez dixwazim ez navê wî jî bêjim helbet kerem bikin bajarê Antepê Emine Turan hevala min Antep'ten Emine arkadaşıma gelsin. baş Lola meke meke zalimi meke dülgür çıkamına perçe meke Heli meke meke hayni meke dil kezevamına perçe meke Bugün zaten yaz ya şey Dili ker kuçikam nişannekeyim Bugün zaten yaz ya minare şey Dili dost düşmünam nişannekeyim
Lele mirim mirim rındam mirim dene kuştum birin kirim Mugavaz aşıkı çavetemey Vere sermin kayne düşmüneyim Velevaz aşıkı bejnatemey Vere sermin kayne düşmüneyim Her meke zalmi meke Dilgür çıkamına parça meke Migo meke hayni meke Dilgen zevamına parça meke Vela migo davya migmuna Kadera mina reşey Dili dost düşmünam nişan nekey Lele yaz yamına zaten reşey Dili dost düşmünam nişan nekey Saatata hoş ola denge te pir baş bu te peşi dileme piçeki usayşan durata dileme hoş kir İrame rola Pervin hinek je bistinin Pervin kusur nemezi jibo strana metani deyro stran bejeme pir başın neyse hemşi gelek yapacın evet tabi bak geri de getirdik buraya kadar dinlemeden olmaz derhenerin bilahine gidi ayar bikem bager guhdari bikem bila çare serp ki ecve naberi de hinek peyam bukuynum peyam gelek jibo destek jibo ve hatine Bursa'ya
Nesîm Bekşandiye dibêje ez bixwe eslê xwe ji mûşê me em gelekî serbirindin ku bawer îro li wê derê li piyanoyê dixe ji me re gotiye wala em jî gelek serbirindin înşallah qabiliyetên wisa her tim derkevin pêş em bêjin tabii hûn digerin ez nikarim peyama wê bixwînim Mehmet Çalışçı re gotiye ez gelek silava dişênim Muhammed Abdülfetah ji Fransayê nivîsand bû em jî gelek spas dikin careke dîsa Aras Bek ji Almanya şiyandiye dibêje ez gelekî we pîroz dikim ji bo vê rojê we bîraniye ji Diyarbekirê ji bo Aziz Hoca dibêje ez silava dişînim Ahmet Nursoy mamosteyê me gelekî hêjaye dibêje em jê gelekî razî ne em spas dikin ku hûn bi vê bonê we bernameyeke wisa çêkiriye helbet em jî kêfxweşin ku îro em wa bi bîr dixin em bêjin ne tenê rojekê her tim di bîra me de bin baştir e helbet merheba roja bixêr salî sabar şandiye Ez spas dikim ji bo we ji bo peyamê piştgiriyê ku ji me re şandine mala we hemiyan ava roj baş ji bajarê Mûşê eşîra Badika Kızıl Acê dibêje em silava ji we re dişiyênin nîmet dibêje em ji mamosteyê xwe gelekî razî ne hûn her hebin bernameyê wisa her tim hûn çê bikin gotiye mala ve ava inşallah em bêjin dîsa ji Diyarbekirê navê xwe jî binivîsin ku em bikarbin ji mamosteyê xwe re bêjin ji Ahmet Nursoy re dibêje ez xwendekarê wî me ez gelek kêfxweşim ku ez îro mamosteyê xwe li wir dibînim ew ji me re her tim mînake gotiye mamoste em gelek spas dikin belê gelek peyam hatine ji min re bi rastî îro dibe ku em nikarbin hemiya bixwînin bila qusûrê nemêzin ji Mûşê û ji Diyarbekirê gelek peyamên piştgiriyê hatine înşallah ew kesê ku ji me re dinivîsin her tim hûn li bal astengdarê me bin her roj ew kesên ku em heme endamê astengdariyê ne rojekê Xwedê Xwedê Teala alîkariya her kesî bike em hinekî înşallah li bager jî guhdarî bikin îro roja we em kêm baxwin bila dengê wa bilind bibe ji ber wê me berê xwe bidine bager bila bager dest pê bike mevî dest pê kin
Mere inşallah de bide. Carek edil piyanoyu. Gelek spas dikin. Helbet bager jiber ku ji astengdari avi jiyan avi de ne bu ya asteng navun ji ser ekranı ji dimene vi de birin ev edi te naskirin edi navdar buye yani qetla astengi ya guhdari nekriye u lpay khayal façiye inşallah ev jibo mahamiyan ji bebe örnekek ve minakek ve de me em bibinin ku çava insan dema bu xaze dikare her tişti bike destevi sahibi xode bike kuca au him beter biser bike ve roje ke peş birken cihane de inşallah navi Türkiye bide naskirin ezbejim çend peyamediye ze berdavam bikim jimuşe gelek slav dise bager rahatne gerek piştgirici rahatne brayi Ahmet Hoca nevisandiye de beje ez gelek spas dikim hem bager hem Ahmet Hoca hem gelek be ser bilindin gotiye جاینی و دیسا گلک پیام دی هاتنه مرحبا جبو همه اکیبا و اسپاس تکم گوتیه و جبو باگر اوی کلوپیانوی دخه چاوا حستر چاویتین دبیجه ام قربان چاوی بن گوتی ای والله ان شاء الله خدا تعالی علی کاریا وان حمیام بکم بیجن ام گلک سپاس دکن نبی ها سیفدی شان دی مرحبا دبیجه د برنامه یاد احمد نورسوی ام گلک کی خوشن کلی تماشا دکن او ماموسته می جدیار بکری شان دی ماموسته گلک سلاو جوره شاندنه ج ادره هاتیجه خانم هاتیجه توسن شان دی دبیجه ام گلک کی خوشن کو ای رول استودیو یا و برنامه که بویرنگی و چکریه ام جی گلک کی خوشن کو هر دو حوالی ما هر دو ام بیجن میوان ملوی درینجی ام گلک جوا ممنونن جدیار بکری دیسه ج احمد قجاره گلک سلاو هاتنه عزیز بکشاندیه دبیجه ام گلک کی خوشن به بونه اوی روزه کو برنامه که بویرنگی لدار خستیه دیسه جموشه آراس بک پیام شاندیه جمره از گلک سپاس کمش بو حمیان روزا و حمیان ان شاء الله بخیر به روز باش بو دنگ باگر از گلکی سرکفتنه دخوازم نویساندیه ناوی خوشی بنویسن baştır dibe. Başa gelek peyamin piştkiriye cihatın bager bu kadar destek geliyor sana. Yani bizi gelecekte ne hayal ediyorsun? Ne olmak istiyorsun? Bizimle paylaşabilir misin? Gelecekte ben bir besteci olmak isterim. Beste yapmak gerçekten iyi, yani bir müzik dünyasına müzik kazandırmak iyi. Doğru. İyi bir besteci, tanınan bir besteci olmak isterim. Hayalim aslında bu. Peki beste yazmak için ne tür hazırlıklar yapıyorsun? Bir anda ilham mı geliyor? Neler Ya yapıyorsun? aslında tam da dediğiniz gibi bir anda ilham geliyor. Yani bir ilk sene kalıp yapsan da bazen iyi bir beste çıkmayabiliyor ortaya. Yani bir şeyin üstünde çok dursak da bazen iyi olmayabiliyor değil mi? Evet. Yani her zaman iyi olmayabiliyor diyemiyoruz. Yani ama bazen iyi olmuyor. Yani olduğu var ama olmadığı da var. Peki sen ekstra neler yapıyorsun? Mesela hem sonuçta daha yaşında küçük. Evet, gelecekte iyi de bir besteci olmak istiyorsun. Senin yaşıtındaki çocuklar şu an dışarıda oynuyor belki ya da başka şeylerle uğraşıyordur. Bu sana nasıl bir motive veriyor? Yani motivasyon olarak, çocuk olarak yani gerçekten de çalışsak her şey oluyor, yani güç veriyor. Zaten motivasyonla güç olduğu için güç veriyor yani. Güç veriyor. Evet, tabii ki senin de dediğin gibi bir şey insanı motive ediyor ve bu da insana güç veriyor. Bir şey insanı mutlu ettikten sonra dışarının çok anlamı olmuyor değil mi? Evet. Teşekkür ederiz Bager, bize piyanoyu çaldığın için, bizimle paylaştığın için. Benim amustayım bu berdam کنم. از نه شاش بیم هک شاش شیبیم اون راست بگن سر کمر اردوان جی باگر و خوانده بو باکر بیادنم سا. یعنی سر کمر اردوان چاوا گاشتی لورم دزانم که سر کمر اردوان و خانم آوی دوان مسئله یاده چقاسی دل نزمن چقاسی لسروان مسئله یاده سکنن خود گینن وان چاوا گاشتی نه و یعنی چاوا دعوت کردن ناس کردن و چاوا چی؟ خود او 2 سال بری şaredari Ankara tam bana göre festival he bu. Şaredariye muşeji ev şaredarime yardımcıyı xwast bagerji bravare wederi o gazi bagerji kirin go bravji were meji go serçava ser emçun wederi wederi de da bager piyano xist jiboy guman bareme o piyano ile xist o peyraji got ez boy tehatun ve deri xudi deser seri mekim ne ki deseter admisim hürmet ta xujter adişinmiş usago o gmanbare mecgo evi zaru ki behelin estemeyeceğim ve o emçun second çadre ki
Qırğız çadırı bu terminamda em çuwe deri gumanbar hat ve deri ev bager çu cemvi o bager got çi xwazi da xwaziyat çiye bagerci yani jwira hevutun hinkerin lvan eva jera lazım ev got piyano da xwazim çünkü piyano akustik yani ev daha keyfavi wî rahat ew jî ku jî piyano dixwazim gumanbarê me jî got ku wisa be jî piyanokî ji te re hediye dişînim piyano mala wî ava be xwedê ji wî razî be piyanokî ji bo bager hediye kir û şare Ömer Erdoğan şu vere piyano ekşan. Belê Em bejin ev jî tiştekî gelekî xweş e nefsa yani hisseke gelek baş e. Ji Bager jez bepirsim. Bager Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiğinde neler hissettin? Bak sana piyano da armağan etmiş. Sen çok mutlu, çok iyi hissettim ama yani bunun yanında da bir garip his oluyor. Mesela hani bir yere, yani büyük bir yere çıktığımda herkese de mutluluk hissi çok gelmez. Genelde biraz gariplik gelir, biraz şey olur böyle. Bir his gelir sonra mutluluk hissi gelir. Öyle iki iç his aynı anda olur. Şimdi sana bir tane piyano da hediye etti ya, ne söylemek istersin buradan? Yani çok teşekkür ediyorum. Yani göndermesi, yani o zamanlar akustik piyano çok istiyordum. Ama Bir hayalin gerçekleşmiş oldu değil mi? evet, bir ayağım daha gerçekleşmiş oldu o zaman. Şu anki en çok varmak istediğin nokta hangisi ya da olmasını istediğin hayalin hangisi? Bizimle paylaşabilir misin? Yani Avrupa'da aslında ben olmak isterim. Yani Avrupa'da müzik çalmak, beste yapmak isterdim. Orada da Türkiye'nin adını orada da duyurmak istersin değil mi? Evet. İnşallah diyelim. İnşallah bu hayalin de gerçekleşir. Beli, ez ê Ahmet Hoca re hinekî em berdewam bikin. Ahmet Hoca, te kengî fêm kir ku bala te wisa li ser muzîkê heye dengê te jî baş bû wisa Pervîn? Pir baş bû me pir eciban. Yani müzika bager û piyanoya bir gelek baş bû û dengê te jî gelek baş e. Spas. Te kengî dest pê kir bi lêxistina em bêjin amûrekê? Yani ez küçük de beri yani xudîniye di min bi müzikî rabim yani ama weka min got hayata me da ticara müzik ji min re nebû armanca yekemîn ez daha li ser akademîkî daha li ser xwendinê dixebitim ama müzik ji bo keyfê me hiç ti zamanekî ji bo ku ez jî hez dikim ti zamanekî dev jî bernede. Yani wente zamanê jî bernadin em bêjin ne? Belê. Yani em dikarin wisa bêjin mesela divê ku astengiyek hebe lê win derdê xwe gelek tiştê xwe bi müzîkê derdixin û win dibêjin kêf xweşiya xwe yani ev ji we re dibe riyek? Yani bir rastî aslında müzika min ezana difikirim yani li ser dengbêjiya min çawa min dest pê kir yani çawa me ji dengbêjiya hez kir bir rastî dengbêjî lorîna dayîka ye. Yani lorîna dayîka ku merû biçûk ku ji me re lorîn dikin ew destpêka dengbêja ye. Dayîka min jî insanekî pir bi keder û bi dertlî bû birakî xwe hunda kirbû bi qezayê da li ser wî pir em bêjin dilorand axit digot li ser bi rastî ez wisa bawerim kî ku dengbêjiya min yani kokana dengbêjiya min ji diya me tê ez dikarim bêjim. Yani ji malbatî em dikarin bêjin tê. İyi başa. Em li Pervîn jî guhdarî bikin Pervînî re bila xwe neqeydenê em parçek ji Pervîn guhdarî İyi başa. Tu heya vir hatî em dengê te xweşî guhdarî bikin bila hinekî mamostê me bêhna xwe berdin kerem ke. Edine tunaze meşya teb meşya kaze keşke dine tunaze meşya teb meşya kaze kavlemin yaramın kelha te soryaze Kavlimin o yaramın kelha te
لاوکو ورمالا میه دلالو ورمالا میه مخشت لکیه تبقى قالونا خيه مخشت لکیه تبقى قالونا خيه Mal çuneb derya kaçe, el çuneb derya kaçe. Mal çuneb derya kaçe, el çuneb derya kaçe. Bu takra kadamança, berda rayi kolunca. Bu takra kadamança berdarayı kolunca Lavko vermalameye delalo vermalameye Lavko vermalameye delalo vermalameye مخشت لكيا تبخى قالونا خايا مخشت لكيا تبخى قالونا خايا Dikkat Pervin Hanım dengete her ledine ve inşallah malata avam bejin. Ez çend peyami di berdevam bikim dise jumuşe gelek slavatne. Jumuşe edbece ez khali Ahmed bikim Ali Can nivisan diye. Unşi jumuşe ne? Qayb aslı mamuste. بله Unşi jumuşe ne? مشي وها جندي مد جندن يعني عشيرة مدام جمرتي عشيرة بعضك مشي جندي آخر كان جندي مد جندن جندك اللي كولبيد مني يعني اللي نابشة دياربكر كولبيد مني جندك مشي مشي مني بل راست خالي من المشي مالا بابي مشي أنا المشينا أم ده حزار ونحسد نوتا دا مشي دياربكر أم كوچ بري مشي بنا راسته والله دم وای باگرج جموشی نظام قیب آخا موشی و ساس جمره هنرمندان مزندکی ام سپاس دکن جواره گوتی از گلک سرکفتین هر دو یعنی رجی دو خوازم ام جی سپاس کن مالا آوا جقل پی جمره نویسانده بنر هر دو عالیا جواره نویسانده نما مستم بیجن رمضان از بای نویساندیه دبیجه دست پی که دست خواه حجبو امکی برنامه ترته کردی سپاس کن ام جی سپاس کن مالا آوا احمد نورسوی و جبو زاوای موشی گوتیه تشتكي وصل بيجي من زوايا موشي أنا قيب ناخير وصل ميساندية از بارم شاشمه خواندیانجی و جبو باور جی گلک سلاف شاندنه گوتی سلافات کم دبی کم شاش خواند به دیسا بنویسن از بو خوینم قصورنا میزنن جا آگریه دبی حتی استودیو یا و جو میوانی ورم گلک سلافات دشینن اصلا بکشاندیم گلک سپاس کن مالا و آوا دبی جی از جبو دایکا احمد بک گلک سلاوا دشینم و جبو استودیویا ترته کردی خباتکاری و هر هات بجه امروزا آستنگدارن نجبو کوان ببیر بخن جبو آستنگدارن کو آستنگی خو تک برینه و بسر کتنه ام ببیر دخن پیروز کن گوتیه اولات راست گوتیه ام سپاس کن جبرکو یعنی افه ما خوش تب مره پار وکر مالتا و دیسه امینه خانم شاندیه مرحبا روزا بخیر گوتیه جدیار بکره زلام خوار سلاوا دشینم خانم آوشاندیه گوتی ام جبو و برنامه گلکی سپاس دکن و جبو باگرجی ام گلکی سپاس دکن امینه خانم مالتا آوا ام جی سپاس دکن کو ماموسته ام ایرو لوی دره لجمعه ام جی گلکی کیف خوشن
از بردوام بکم به چند پیامین دن پاشیم هنکیچی صحبت آخه دوام کن جبو احمد نورسوی و جبو همه رو استنگدارین ما رو جوام پیروز کن گوتیه عثمان چتین کایا شاندیه ماموسته سلاف جوره شاندنه باشه دیس از بر خوبت ما پیاما هم هنکیچی به ممت بگره بردوام بکم لسر پرورده باگر متخوازن نک بسکنن نها دچه کیجان دبستانه چه ام بجنس پولات چنده و پرورده که چاوا داخوازه و ام بیش Yani الموشه آراست تنه yani hani ne boy bager boy zar ya tine zede çünkü İbn Haldun tahminen be evet bir coğrafya kaderdir emeci bu sayan bir kaderi cihana bir kaderiye acelvi gavi bager muşes tekçe bilim sanat emşerat bir merkezi Lui deri mamoste meheye bu ira eva feri müziği digre le evji jiboy bager tamam nine yani geme jem doxazın varın ciki mezin İstanbul Ankara usa daxwazı ki meheye servi re me emçin cem herkesi açıkçası deri herkesi dıkın bu ek desi menne yani o sabicim çünkü versiyonda artık yani işe teknik dikeve devri evji min evdu be yani derbazdı be artık. Tabii yedi zahmetli. Beli zahmetli. Usa daxwazı kime heye em hazdikin em jiboy pererde yaverin memleketteki mezun Ali Karik. İnşallah bername me be vesile ve belki gelek keslime temaş etkin burası der ve walati gelek kes temaş etkin inşallah jibo perverde bagerci Ali Kari yani ev kesi ku derfeti wahabin bikarbin bikinem bejin Ahmet Hoca vaya hanıma ta Emine hanım şişmer nevisan edem dengete gödari nekin Bəli. Em işte gödari bikin bilaş hanıma ta rehere musabejin Beraber evet. de başka kerem ki em işte ji istrane ke gödari پیام و مساجی خوشانتنه تماما سپاس دکم به تیبتی خالی خو سلامی خوشی راست شینیمش مرد شاندی مالبات منجی پیام شاندی خواندوانی من پیام شاندنه شتا وارا سلام و حرمتی خود کم مالوان آبا براستی ایواری کمل سر دورما واتسابی من اوکر یعنی پارور کر براستی هبو حضور بیست حف انسان گوتن امسوی آماده نه لبر نفایرو تماشاوانی ما همه آماده مالوان آبابی مالوان آبابی امسلا بخو همیاره مرو گو دنگ پیش بلی کوکا دنگ پیشی بدوی دنگ او بیش یعنی دنگ بیش انسانی دنگ بیش استرومانی خوشی به دنگی خو انویج تلافی دکی یعنی وکا شاکرو وکا işte دنگ بیشی مثلا ل استرومان نخستنه از خصوصم حتی شاکرو بویشم به استرومان ازی بویشم امی گلک کیف خوش بدم بله مالا یواش امرو سویا قیزو بگه گنده ممشانه و درا ben ziravan avkandila porkeşa çepil direja kudaya peşye kınanu de kod ya kudaya davye vela kamera mena benişan dıkhamili set khatir edile rezira kuda budavye geli gundi cinano miso kori de sergava kuya go zerra لتغيزو بقي خلقيناك ملحظة دي قلات سلافي جدنا كبرا ممناني باشور دقي قش قول خيم ورامي هاتقي سيني لسينكي أغفلي خذ شنا جبر في شخنامي أغفي عجمالي
Dilberim set hatırın abi kardeş buna tevrime ah zalim insanım gel adı çevani hey hey Amro Siveyed çime halava şevdiciye gevran urunda Medi sene çeme geladi ge sene sivel medhul khulan Delal Velade kharibu durusiyed delal bu Azeben nakhshi bi halum nakhshi nawajibum بقوم بلازم بكسو بخدمم سلام السر بالجي بالي في شامي من الخويق وهم القدار يوم من السر خوش خوان شيرين بالنجار من بالا قضاء قالوا ضحب بيري كزامي ملعون بن سلام السنيمون اخبر خيم اخبر خي يكي كفني مدبري یکی مقصلان دواد فسلان برامرن امری خواده ازدمرم مدی کبارا مسکینی لبر پنجره بقرام و درام کلی سبحان دکره بلک چا بدل بره خوزا مبزانم یا تشکرا دخملان واد نقشان آخ به عربه Dilbere set hatırın abi kardeş buna temirime ah zalim insanım gel adı çavani oy 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 ah hey دنگت هر لدنیا و ما مستقابلیت تا پرس دنم قابلیت کتی دی بحسیان دبیت باش به سانتراج دلیزی راسته Sana peşim baş satranç izleyizim, bir satranç izleyizim. Yani bir kişi ki izleyizim ama başımına satranç etine. Çıkas ku başımına müzik etine ve çünkü evi hani denizdeki derya ki ambişin bedaviye yani dişki baş etine sürekli böyle ev ki başıyla nez normal olarak kişi edileyizim rast. Yani de kişi edici serkeftinin ve barmer az barma perverde ki baştan de Kurdiya vaji bu akademik baş yani vakit liservej muhabbet inen bejin ve perverde stand. Birasti elser akademik Kurdiya akademik em dexuzim mecul bibin vakta ko em akademik mecul bibin tira hangi kimasi heye hiç. نه يعني كماسي تبقى كما حميان رهيش خود تجاري ام تمام نابد ما مستلي قلك باشا كماسي او هندي كم مسابجن تشوا ينجي سلاف شاندن اشترى ما دنگه باش دركت قلك باش بس سپاسكم عشان پیامدی بخوریم جبو احمد نورسوی و روجا استنگدارا کم اندامان ام پیروز دکن گوتیه سلاف جورهاتنه دیسش دیار بکریم روجا کم اندامان همو کم اندامان به تایبتی لباگر پیروز به گوتیه ام جیرانên wan Derya Yalvaç û Veysî Yalvaçin. Silav jwere şandine îro ji Mûşê gelek peyam jî ji me re hatine. Roj baş her kesî re bi taybetî dibêje ji bo mêvanê te dengê wa sabê dibêjin. Dengê wa rastî jî her duan jî ji hev xweş tire dengê Ahmed Xoca û muzîka bager Pervîn jî baş e. Em mêvana xwe jî ji bîr nekin em gelek spas dikin. Dibêje ji bo vê daweta ku ew anîne stûdyoya xwe em gelekî kêfxweşin birayê wî Eyüp Şandiye. Eyüp Şmer Şandiye برای احمد خوجا ام گلکس پاسکن روز باش لبر تاشته ام به مالباتی هر داوی هفته لو گهداریت کن ای روزی برنامه اوج اوج موشه نویساندن جبر و ایرو به تایبتی بهتر عجباندنه بجن ام گلک اسلاو دکن کزل یال مالباتا کزل یال شمر شاندیه اکرام کزل یال او مالباتا و ام گلک اسلاو دکن ام گلک سپاس دکن مالا و حمیان آواز موشه جبو هر دیانجی گلک سلاو شاندنه محیدین نویساندیه بجج بو احمد خوجا ام گلک سلاوا دشینن شرقیه
سترانا نیچروان و جگله کی باش تبجیش همه آمدیان رگوتی بلاوری لی باوردکم رپرتوار اما ایرو او قاسی تنه جارك دین انشالله ام بیجن ام جارك دی احمد خواجه ما معانی بلاوی بیجن او سما مستا انشالله ام بیجن از خوش کام مستا احمد سلاواج ورد شینم دیلبر چتین کایانی وی ساندیه باش امج بو حمیان گله کی سلاو دکن مالا و حمیان آواز بیجم جارك دی از بری خدمت مهمت بک بله مهمت بک نهات هلبت ما بحث پرورده کرلی یعنی جغی نیو باگر پرورده هم دبستانی مکتبی چام بیجن رو احمد خواجه بیا ماموسته دبیکو ماموسته موزیکی به هلبت هم تخوازم باور لجه کی باشتر ببینن لی وقت تشتکی آلترناتیف شی اونها چه جیره دکن یعنی جیانه که چاوام بیجن لپیشیا آویه Yani her tişt ser perdeyi yani kuçpas dit ev kasavi peşkeve. بله O sadece malbat da sadece bagertine o zarukitine şeyi ez yüz beycim. المالباطه Beli ev heye çünkü em teb me ev okudayı ser bager ev zaruki hiç pari le ev dmine yani pari para dmine o berxuj dikeve. آسنگاوی چیه؟ نه تنه آسنگی تنه اما sadece berxud keve yani şuma جبر کو بالا بیتر لسر باگره بله شما مثلا ایرو باگر هات و داری چخواست آستنگ بیجی دی ساید به شما از yani از شما ناتیم Tabii ki ne zarok kısa Beli. dünya. Yani hem bager hem ev zaruk ayrıyeten bager yani hayal amiji heye açıkçası hatta ni kuciye ku hem herrin kavetam bigre az cem bagerim و أمي حتى وين أوي هرن إن شاء الله ده perverde يوي دا از حزكم زاننگاه مزن باش باگر لوی دری konservatuvarı da bukune. İnşallah. O de zaten dvi gava hani ez usabecim de piyanoyu da bager pır beşketiye o teknik maye teknik cikudit evi be yani rüya dünyayı evi be tabii ki yani piyanistteki mezzini heri başı. İnşallah embejin inşallah nave bavarlı diyeceğim bebiyse. Nave zarok koydu bejnem jer selava bişinin bila dili hoş ve navevi berfane. Berfan maşallah. Bager vakt bager evji ji berfe o evedini ji zarokidini ji berfe me berfe hazkir zaten nav berfe dan me berfe hazkir navi ji medani berfan. Önce nav berfe hazır ama nav berfeci un bakar tinin bizim berfan. Berfan em slava hoştur düşünem ştaji hazdikin rojek inşallah em bejin kabiliyetek mektebek baştama toxun em tecil vederi em bikin mevan qet merakneke hem kes eri em basa bavar dikin li em ştaji hazdikin slava hoşturaji dişiyenim ez bejim başa وقتی هدیه دیگه ده بله از جارک دیم دنگ پروین گهداری بکن و پاشیجی هم بردوام بکن yare çavem tena bina emina emina nazdaru şirina iro tüjmin durket yare çavem tena bina
kelbi hali benerli bir ali meze kelbi hali min da sozek şidi nebetune yari verel cemmin rune yari ditna teşirina verel cemmin rune yari ditna teşirina emmina emmina nazdaru şirina İro tücümün durket yare çavem tenabina Emmina emmina nazdaru şirina İro tücümün durket yare çavem tenabina Tekin denge teherledine ve malata ve pervin başa metika baver jmere peyam şan diye de beje ejbo keke xwe Mehmet u jibo brazı xwe باور گرک سلاوات شینم خودت علی ریایی و که گویی انشالله ام بیجن وش با احمد خوجا دیست داخوا ساعت احمد خوجا از باورم لدیار بکرد استران افرد بیجن اشرا بادک تف ایرو راویه سه اتگو پنسات کسی برنچه لدروم آمن نریه روشاتی به واتساپ نریه نرماله لی به تایبتی استران دیلبر خوستنه نزانم قیت و خوش لیدخی کیشن دیلبره دیلبر دیلبر کیشن دیلبر اما ولی نزانم اف چند کساد نویسان دیده بیجن هوزان آیدن دیلبر سترانا دیلبر هوزان آیدن نه بخوادی اسوی نسانم حیوان دبکوش اون شاید دائما بیجن من ببینیم از نسانمی جو خواهی رو مگوت یا رپرتوار ما تیرو تجیه جارو کدن اما یک دن دی بخون انشالله باشه انشالله یکی توجیه حزد کنه میلیخ اما جبو همه کسی کل ما گهداریت که بشینن انشالله جدیار بکری عزیز تکین گوتیه جبو احمد نور سوی از حس کرنه خو و سلاو خو جردشینم گوتیه اما گوت ایرو شخو ما استرانی ما را ایکو ما مستجی بیجه ما چند هل بجارت بون ایکون دخوازن دناو دتنه جیبن قصور نمیزنه نیچیروانو خستیه جاره کدین انشالله ام بیجن سلاو جوره جا آگریه روژا خوش در باس بگوتیه برنامه و گلک باشه گوتیه ام سپاس کن مالا و آوا دیسه روژ باشه ارزورمه جنافچه چاته دبیجش دریای او خوارزی و فاتح او افه خاله و احمد نور سوی ام گلک سلاو دشینه گلکی دنگی خوشه خوشکاته دریا چمن نویساندیه جاویرات ام سلاو خواه جره دشینن جره حایه هاجر جبا احمد نور سوی گوتی دنگی وی گلکی باشه نه حرمتی خوشحال اوجی باورم خوشکاویه گوتیه خوارزی اوی ملی هاجی گلکی سلاواله دکه امانت خوده بن گوتیه ام سپاس کن مالا و آوا او کسی کجمره پیام دشینن همه جم سپاس کن دبی کو قصور نمیزنم جانا ناگیجن همیا بخوینن ایدی ما عفو بکن ببورنم بیجن مرحبا هوا دبیجی برنامه و گلکی باشه سر خیره بگوتیه سپاس کن مالا و آوا و جبو احمد که احمد گوتیه کلام باوی من تینه بیرا من از گلکی سپاس کم گوتیه گلک سلاو جوره شاندیه ام جیر سپاس بکن مرحبا از دایکا باگرم و از گلکی بشانسم ج بابی ممت بگرجی از گلکی سلاو دشینم از جوان گلکی حست کم از بکره خوشی گلکی سر بلندم گوتیه ام سپاسی تدکن دایکه کوته ام بجن زاروکه کی وسام مزن کریه اون چاوا تجی و که محمد جیلوه داره لباگر اون خودی درکتنه البته مگوت برفونه وسا ام برفو جبیر نکن بلا دلی قنه گری یعنی جوابان هر دو زاروکا کو مزن کنه ام سپاس کن مالا و آوا انشالله ام بجن خود علی کاریا و بکی ای باشه ما واسه ما باسا کشی که کرد خونده کار خو هینی کشی که جدی که بله از مکتبی دبستانی درساملی کشکی هک یعنی تگو از ماموسته ادبیات ما خیلی ادبیاتی ابجیرات بشین اگزرسیس یعنی پیشتی درسا ev insanı ku tala xwendevani me ku de kişki da qabiliyet awan hevi qasi 12-13 xwendevani min hene pir bi qabiliyetin ez kişki nişan wandim پر باشه yani اون çavahini ve bu bejin damal dibistani bala ve çava çuseri ez tinava hevali asteng dahim asla kışık tinava hevali me astengi küçabe xo astengin navaman da pir tişki gringe yani berasti
nava havali me da insani pır embêjin bi kişikî dileyîsin hene yani insanî ku di millî takımı da jî dileyîsin ku ülka me li derva jî temsîl dikin insanî wisa hene ji ber wê min got yani ez kişikî belî bi kişikî dileyîsim ama pır xweş bi kişikî naleyîsim yani. Yani peyamê kujmer hatine dibêjin baş dilîzê. Yê li gorî wan xweş e. Li gorî wan Tiştê ku min diye wan nediye yani. چه دبی راسته لخوانده کار جوای تو هندی که جو عالیه که بته کشی که باش دیگه خود درسان دادی تو ماموسته یکی هجایی وایت لسازی جد خیت دنگ بیجی جد بیجی قابلیت تا پرزیدن ماموسته هم سپاس کنج برکو ایرو تو مرا پار بگیرن مالاتا آواز بیجم بلی زبر خودی سبدم مهمت بک من مهمت بک ایرو ام بحث هلبت باور دکن یعنی لموشه جیانا باور چاو در باست به بالا ملت چاوایه دما باور دبینن در وم بیجن ilgi آوا علاقه آوان چاوایه Ya ez evli ez wî bêjim ejî hêce wî fikrim arastî bager 12 salî ye hetanî îro belê astengî heye û mirov tev bi hevra dibe yani sadece ek astengdar na em bi hevra jî dibin astengî derdixin carna lê diyalê bager da ez hemû insana ra spasdarim yani hetanî îro bawer yani sê çar ew astengî derketiye ya derneketiye ew jî em bixwe yani ewsa belkî min astengî bagera derxistiye lê mirovê me dernexistiye û hêca kişik gotin ji bagera carna jêra mesaj dişînin û peyam dişînin dibên mesela çi jêra lazim e hinek insan heye dibe ez ev qasa pere dişînim dixwazim jêra bişînim o yani usal hezdikin bager rabbin alikar insanı me usan başın yani ez spasdarım hürmete xuj tevara dişinim bager yali van evada astengi ne ditili sadece boy perverde ya yupari yani em nagiyen wi perverde em ben belki em ciki da kim bakın le tam ev nabe duy noktaya da pari kemasi çedbe astengi çedbe o limuşeji jiyanawi باشه حزت که موشه حزت که حتی ایرو اما ایرو شون حزت که هر جکیدنی و وی هنر خو قابلیت خو پیش بخه sadece akli و دا وی هیه و دیال موزیکی پشت موزیکی دا اواوی دیال زنبالینه امجرات بیجین پاری یک پیانوی دکن زندوان قوته بیچیان قوته باقی جو سایه دبی از حزتکم yani hani Türkiye ülke xwe der diyalê zenbalînê da ser bikim yani anha xebatê wî dike di meytevê da ew 25 berfanbarê da müsabaqê wan heye ew müsabaqa jî jiyana wî da jî sadece müzik yani حزدك sürekli bir evra. Yani mali antrenmana dike dabete em bejin derfetin çaval mali unç biçi şekli mujero hesantırdık rahattırdık ez bejim de makufsa bixwazi besteye çekem bejin roja xwe çawa derbast ki. Waqtê ku beste çêdike çewha parî xwe dirêj dike li malê ewha serê xwe dayî ne ser û disekine û tedît rabû bazda o rabû çû piyanoy çu piyano eci Türk cemhebezi ku bixun vezledim denkte yalnız ev ne straneke ne ku em bijin berhemeki ku beli şey berimin ku gudari kirbe ev tişeki ev yani başka farkı o etçim cemedim ev çiye bagerdi bir teze yani berhemamın işte bestamın ezliydi ez سرد خفتم اوسا دسپید که او اجی چیم جمع از دبیم پرخواشه یعنی که تیدا کیماسی هبجی تیدا خرابی نبیجیم یعنی هنی نخواش او بکیجی ادبیم ولی تو خواش لید خی ولی پرخواشه که وسا مجیرا گو او لید به قوت لید به دستک daha خوش لی او elbet yani dema morali ya baş bir baştır lid xi yani bala wil ser mesela denk beji ya şakro leda mesela beji u jali ki beji vakte got ser Beethoven ji yani her dukan ji dike nav hevde em beji ve sentezi ji dike ne usa yani iro piyanistek Norveççe Edgar Grieg tişekusa yani tam ez nizanım ev ser çanda xo mesela çi heye ser bir xabetti o bu dünyaya mezin bu
باگرجی که وقتی کل مال از حس کم شکر از گداریت کم و باگرجی گداریت که اوجی کیفاوی هات پرخواشه دبی دنگ شکرو ام بیج نها شوپه کی چه هات دوز چه دنگ شکرو وسانه یعنی دیگه تنه یعنی خرابی و işte راست و چپ نه ceptine direkt yani sen not ekidi çe yani o سه چهار حب اوی وجهه يعني كلام شاكروج اللي دخل يعني وصابيج المالي باشم گلکی سپاس کن احمد خوجا او قاس پیام اشترا هاتن از دخوازم جاره قدیم دنگه تا گهداری بکن جبر کدما مهندک ما داویه داید میل باگر گهداری بکن جبر ویم استرانه تای داویه سرچه بسریمین کرنک یک کشمره پیام شاندنه از دیسه توسلا بو حرمتی خوشوان دکم ویا به هلبستهانه دیاری تبا دکم قصورا من نمیزینن قصورا من ببورینن عرش دما ماجی پرکیمه جبروی یکی مد خواست کنم داخوازی تمام ماجی جیبینن بلا قصورا من نگرن کرنک شغل بتنام خلق عالم دبي نبي ازلام يشم قالوا قد كيلو مخرابي قد حيرا قرشي بشي ودو لوي لوي باغ فينا قدك مسواري بوزكي لوي لوي دقدقينا قد حيرا مشترى لقو من ربين نابي جمال مامو ولا خاين مشتبستيني وري قد لو 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 قد لو لو ورقد لو 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 شغل بتنام ولا خلق عالم دبي نبي أصنامي شم قالوا قدك لو مخرابي قد حيرا وانا بقدك لو لو من أولاخ ولا سينجو بري مش قدك مرا بلك برفع قرش داخي لو لو شاخ بشاخ از دامه قدك محب صلاة لي متداو از دامه لاوي ماما قالوا ترسك يوطاخي ورقد لو 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 شغل بتنام ولا خلق عالم دبي نبي أصنابي شم قدك لو 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 مخرابي Osmanlı
Osman Siyarkin Lili Dev Sabami Demloy loy loy Demloy loy loy Demloy loy 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 Osmanu Demloy loy 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 lo mevanu Esmi Osman bekişinin Pengumella beşirinin Osman Siyarkin lavoneşinin Mağdur Suarkin loloneşinin Debloy loy loy Debloy loy 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 Osmanu Debloy loy 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 mevanu Debloy loy loy Debloy loy loy Debloy loy 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 Osmanu Debloy loy 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 mevanu سپاس تنگی و هر لدنه به از سپاسی خوش باگر بشینم ایده بلاو هر خو آماده بکیم پاشجی از sohbet و هر وها پیامی و berdewam بکیم باگر çok teşekkür ederim katıldığın için programımıza. Programın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa dinleyelim. Yani eğer yeteneği keşfedilen insanlar olursa, mesela çocuklar olursa, çocuklar eğer böyle yetenekleri varsa bunun üzerinde durursun. Bunu diyorum. Aileler bunun üstünde dursun. Teşekkür ederiz tekrar geldiğin için. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi biz seni yerine alırız. Birazdan bize tekrar kapanışta güzel bir parça çalarsın. Tamamdır. Ez gelek spas که ماموستاج بکن هاتن بیشتری برنامه ما بون یعنی براستی ایرو برنامه که هم گلی که خوش مدر باز کر همچی گلی که معنی آوی واته آوی گلی که باش بو یعنی داویه ده گوتنه که وهبه از کارم گوتنه وجی بگیرم. Yani projeki ji boy me yani boy malbata asteng dara mana uzaf zede ji hamu insana bira asteng dara xoy derkevin yani o sabejin. ای باشه انشالله بیجن جور شونده یعنی هر روز دبیره هر کسی ده بیز بیجم ولی از چند پیام بردوام بگم از گلک سپاس کم بلا باگر اون آلیکاریه بگم ببینجیوی داویا برنامه ده اوجمره انشالله و دیسه به پارچه کی خوش و خلاص بگم دیسه لگهداری بگم اوی بکاربن جمره و روزی ما گفت ایرو ام بحثا باگر دکن باگر و جمره جاره کدی لی بده از پیام و بردوام بگم عبدالله آشار جمره نویساندیه گفتی مرحبا جواب خیر او بخواد دکتره گرک جراجی بوی میوان ما دکتر عبدالله آشار لمت ماشد که گوتیم گله کی سپاس کن دنگ احمد خجاجی به دنگ ویژی گله کی باشه ام جی سپاس کن رو مالوا آوا دیسه سر اینستاگرام انصاریت ماموسته ما نویساندیه دبیجی سترانا عمرو یا شاکرو جبو ایرو گله کی وات هدار بو ام گله کی سپاس کن گوتیج احمد خجاره سی قانون روشا استنگداران یا جهان گوتیه از گلکی پیروز دکم جبو همو آستنگدارین ما ام بیجن افروش سر خیره به گوتیه از دیسه بردوام بکم به پیامی کواتنا مرحبا وشانا و خوش به گوت بیجه جبو و روزا کو واتدار و برنامه که وسا واتدار چکری از گلکی کیف خوشم دبیجه از کوزن احمد نور سویم از باگرجی و ویجی گلکی پیروز دکم جبر کو آستنگی خو تک برنه و ایرولوی درج مره تشتین خوش بیجین گوتیه هر حادثه دبیجه خوارزی من آسمین محمد آسمین جی دیسه اوجی و شعب خو آستنگ داره Evet, sağ hürmeti huzur açışını. گوتی از وی روژاوام پیروز دکم امراه مام اولو نویساند بو جه ارزورومه جمره پیام هاتیه او جی دبیجه جه ارزورومه سلاوش بو هر کسی آمی احمد خوجا و خوارزیاوی گلستان نویسانده باشه که هیه گوتیه گلستان دبیجه احمد خوجا آمی منه مامی منه سلاو جوره شیاندینه Evet.
پرزی من لعرز رو میدخوینی ناس ام گلک سپاس دکن مرحبا دبیجه جبو که من احمد از خوشکاوی روژین شاندیه ام گلک سلاو دکن ام گلک سپاس کن جیالو و اجمره پیام هاتیه محمد سعید کرا اصلان نویساندیه دبیجه برنامه که پر خوش بو جیالو وای ام گلکی سپاس کن جوره مالا و آوا ام جی گلکی سپاس دکن دیسه پیرکا باگر شاندیه باورتکم دایکا و گوتی از جی گلکی حست کم جباگر گلکی حست کم گوتی ام گلکی سپاس کن مالاوی جی آوا سلاو و ریز جبو همو میوانین وی داری گوتیه از بتایبتی جباگر گلکی سلاو دشینم از آپی باگرم علی هایدار چالش نویسان دیه دبیجه لسر شخصی باگر روژه همو آستنگ دارم پیروز دکم بتایبتی سلاو و ریز خوش جبرای منی مزن ماموسته محمد را دشینم جبر کو هاتنا وی روژه باگر ربوی علی کار او آنیه وی داری جبو پرورده باگر جی از باورم گلک مروفی مین خویرخواست هنه وی ببین علی کار انشالله گوتیه انشالله بیجن باورد کن گلک کسی کو بخوازن علی کاری بکن خو بکنه باگر جبو پرورده که باشتر بکن البته زی بردوام بکم روژان ülker شاندیه گلک سلاف شاندن دیسه ماموسته احمد نور سویره خونده کاراوی ماموسته پیام گلکی دوب دریجن حیاج دستیم هات من گلک خواندن ادی ببرون قصور نمیزن اکوز نگامجی هفته که دیش لازم بخوینم مالا و همیان آوا از سپاس بکم جی میوان خو همیان ره بریجی پروین سراله از گلک سپاس کم مالا داوا سپاس خوش پروین اسماعیل حق پارماکسز و برکین گلر جبو موزیک آواز از گلک سپاس کم مال آواجی آوا و احمد نور سویما مستز گلک سپاس کم جبو بشتاری برنامه ام بوی هم بدنگی خو هم برنگی خو تا گلک برنامه ام خوش کر از گلک سپاس کم از سپاس کم که ماسی که مهبی برای قصور ما بورینن استغفر تمام آستانگی حوالی خو تمام آستانگدار دنیای اسلام و حرمتی خوشوان دشینم آستانگداری نتیشتکی زوره yani weka malbat li piştî astengdar vê ez bawerim engelekî ku astengdar di ser da derbas nevê tune en örneka mezin jî ew ku ew jî meral piyanoyê xê en örneka mezin jî bager e ez jî bager spas dikim çavê radbîsim serketin jî xwe سپاس ماما ام گلک سپاس کن به محمد بک ام دیسه گلک سپاس کم جبوته مالا تاوا ام گوتنی کم ببرن و به دنگ باگر به موزیکاوی ام برنامه خو بداوی بکن حتی هفته که دیل خو باش بنیرن داوی هفته خوشتر باز سپاس